Sada je 2093. godina. Ti i ja smo pokriveni velom zaborava. Odavno su nam naši najbliži prestali slati selame i dove. Oni su se zabavili o sebi i svojim voljenim. Ponekad svrati neki prolaznik i obradujete selamom i dovom. Tvoj nišan na kojem stoji tvoje ime i godina rođenja uveliko je oronuo. Jedva da se vidi od trave i busenja. Da, i ja i ti smo imali voljene i bili smo voljeni. A sad naše prostrane kuće zamijenjene su tijesnim kaburima. Svaku noć, svako jutro meni i mojim komšijama se prikazuju naša mjesta u džennetu i džehennemu, ovisno ko je sebi i kakvo vječno prebivalište pripremio. Evo sad u ovom momentu čujem lance, plač, krike, uzaludno kajanje da sam Bog do zemlja ostao. Čujem i malo podaljeg komšiju kako smirenim i spokojnim glasom u blagostanju ponavlja: moj namaz, moj spas. Često se prisjetim onog momenta kada je sve prestalo. Bože, bilo je to zaista iznenada, sasvim neočekivano. Sjećam se, prvo što mi je na um palo te prve mračne noći u kaburu bilo je: Bože, pa ovo je istina. Even stars in the sky shied away when the tears in my eyes fall like rain from the sky. Sve što sam slušao od svog imama iz tih tamnih mehtepskih dana, u šta sam polovično vjerovao, bilo je istina. Sve moje dotadašnje brige, kuća, porodica, posao, krediti zamijenjeni su jednom. Kako račun položiti? Svakodnevno se prisjetim i tog tada meni čudnog mladića koji je svakim danom u gotovo isto vrijeme prolazio pored moje kuće. Znao sam kuda ide, ali sam se trudio da o tome ne mislim, znajući da sam tim putem i ja trebao krenuti, jer bio je to pravi put. Sjećam se svih svojih propusta i razmišljam: o Bože, kako bih to iznova drugačije uradio. Ali nema više iznova. Rečenica je koju na kraju sam sebi po ne znam ni ja koji put ponovim. Evo, ponovo čujem onog istog čovjeka. Moj namaz, moj spas.